السلام علیکم پی ٹی وی نوالات یوٹ ولی محمد سرپرہ اول سرٹ سرالک پوسکن گچن مرو کا صدر آصف علی زرداری اینو ملکنا چاندمی کو صدرنا مننگ نہ سوگندے عرفے دود اسلام آباد ٹی مس وزیراعظم محمد شہباز شریف آصف علی زرداری ایرڈمی کو وار صدر پاکستان مننگا مبارکبادی تی سنی سعودی عرب نا پاراغان گوادر نا پیرو برسات نا گواچی مرو کاتے کن کمکی پیکیج سے نا پڑاوے کننگانے پاکستان دے ملک نا تاریخ دی بلو شرف استخک پاکستان جوڑ کرنی نا تحریک نا بنا سال 1946 مس دا سوالک سرجمیٹ پوسکن گچین مرو کا صدر آصف علی زرداری اینو ملک نا چاندمی کو صدر مننگ نا سوگندے عرفے دود ایوان صدر اسلام آباد ٹی مس آصف علی زرداری ایرٹمی کو وار صدر مملکت نا منصب دوئی کرے حکامست سال 2008 علیس سال 2013 اسکان آصف علی زرداری مملکت پاکستان نا صدر اسکا وزیراعظم محمد شہباز شریف آصف علی زرداری ایرڈمی کو وار صدر مملکت پاکستان مننگا مبارکبادی تے سنے وزیراعظم پوسکن گچین مرو کا صدر تن ملاقات اٹی نیک خواہی درشانی کرے آصف علی زرداری صدرتی گچین کاری اٹی سرسو مننگا داخیال تا درشانی کرے کہ پوسکن گچین مرو کا صدر وفاق نا کمکی نا ضمانت مروئے سعودی عرب نا پاراغان گوادر نا پیرو برساتن گواچی مرو کاتے کن کمکی پیکیج اسینا پڑاوے کننگانے دگڑاتے 9000 تمبو 9000 کنو یگڑاتا پیکیٹاک اوارو دا موقع سعودی عرب نا سفیر او وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بٹیتن اوار اولکاری دیوان سے ٹیتو گپ کر سپارے کہ کمکی گڑاتے شاہ سلمان نا پاراغان رائی کننگانے پاکستان نن کن ایلوم سنگتو ملکسی ویلنا ارساتٹ نن تینا پاکستانی ایلوم تیتن اوارن وہ پارے کہ گوادر ٹی طوفانی پر برسات نا گواچی مرو کاتا برجائی کی نن ارورنا کمکی کننگٹیون پاکستان نا دے ملک نا تاریخ ٹی بلو شرف استخک پاکستان جوڑ کرنی نا تحریک نا بنا سال 1946 مس داردٹ مخلوق تینا خیالات درشان کرسا کرے کہ نن داوار ار ورٹ جم جوش پاکستان نا دے اڈ ایتون نن رب پاک نا منتواروں کی ننی پاکستان کونو نعمت است دو بسنے رب کو سنبھال کرو کا ادارہ آک ملک نا سر سلامتی رب کو حفاظت کے ہر وقت تیار ہو پاکستان نا دینا موقع کا رب کو سنبھال سر کرو کا کارندہ آک وطن نا حفاظت کے ہر وقت چسپان سلوکو ورنہ تا پانی اس کے دام ملک کے امن و امنیت تخین کن نن مدامی ورد اسٹن ارا وڑنا وقت برے نن وطن نا رک کن سلوکن فلسطینی مسلمان تے تن یکوئی نہ درشانی کن مستام احمد ریلی سے نہ بندوبست کرنگا اسلامی نظراتی کونسل نا باسک صاحبزادہ پیر خالد سلطان القادری نا کماشیٹ ریلی شارنا چندی علاقہ آتیان گدرینگا بلو کچھ سے مخلوق اسرائیلی زوراکی نا برخلاف بینر پلے کارڈ ارفیسر جعفر آباد ٹیم فلسطینی مسلمان تیا اسرائیل نا جلو نا برخلاف بلو مظاہرہ اسمس مظاہرہ جماعت اسلامی نا خواستہ کننگا پارٹی کارندہ اور مخلوق نا بلو کا چس مظاہرہ ٹی بش الکر اوک شیف خلو کو بینر ارفیسہ زوراکی نا برخلاف نارا خلکر
FC 138 विंग किला सैफुल्ला स्काउट्स DHO पशीन डॉक्टर नसीम कटकेजईना कोशिश था मुर और पदसरों का इलाका कजीरटी असी देयो मुफ्त मेडिकल कैंप असीना बंदोबस्ते करनेगा मेडिकल कैंप पटी पामदार और डॉक्टर और पैरामेडिक साक नाजोड़ा तो मुफ्त दारू दरमाने करे कैंप पटी चुना न्याड़ी ते बाजा नाजोड़ी त्यान रख नसीला हूं खलेंगा अकदारा ते कुनो युगड़ा हूं बशकुबांट करनेगा FC बलुस्तान माड़ी पेट्रोलियम ना पारागान कोलू ना 188 अकदारा बंदा ते कुनो युगड़ा बशकुबांट करनेगा कमांडेंट मेमंत राइफल्स ब्रिगेडियर बाबर खलील माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ना कुंडन लेफ्टिनेंट कर्नल अमजद कुमक्की गिराते अकदारा थी बशकुबांट करे मुच्चा बलूचिस्तान टी स्कूल आती पुस्कुना तालीमी साल ना बिना मसुने तालीमी साल ना बिना मन्निंगा मुच्चा सूबा टी चुनाती स्कूल आते दाखिल करीफिंग किन मालूमदार कनिंग ना मुहिम भर जाए जाफराबाद टी स्कूल आता दाखिला मुहिम ना रिदर असी सेमिनार मस सेमिनार ना बंदोबस्त ख्वानिंग ना महकमा तालीम गैर सरकारी तंजीम खल्क फाउंडेशन करेसुर सेमिनार टी लुम्मा बाबा खानो कमार मसिंग उस्तादों पामदार तबलो कचस बाशखल को तरांकरों का ख्वानिंग ना कद्र शरफ और रोशनाई शागर उफ्ता पानी असके ख्वानिंग अर चुनाना बुनियादी अके तेना चुनाते दा अक्कान उस्ते कीम का पेरे